babu 14 wa akhiran dambugal sappo e nayaɓal e sakkitoral ngal musidɓe julɓe kasma wiya darsu en as-siyam no yewta en fi korka wa sawmu ramadana horugol suuma e faridatun ko waɗɗi ɗum ngoy yasbutu hino tabitira wonde hoorete janngo sabu honɗum bi kamali shabana sabu timmugol sabbordu suuma e 50 aw bi ru'yati ma yi'egol mayru ma yi'ugol adlayni nun ɓe ɗiɗo lil hilali lewru ndun ñande 29 kala gotel e ɗiɗo ko waɗi goondu timmini 50 ma ɗiɗi nun ɓe ɗiɗo yi en lewru ndu ñande sikke aray dagike aw jamaatin ma jama mustafidatin yonoɓe wa kadalika ko non fil fitri ka huntagol kadi ko be ɗum ɗon kadi heɓo gotel e ɗiɗo ɗiɗi kadi waɗa si hunte wa yubayyitu siyam on tigi waluda e korka kam fi awwali ila ka arande jemma walaysa alayhi wonal hina fayimu albayatu waludagol hande kadi e fi awwalihi ka arande ñallal ñande go'o lewru ndun koyo waludu e anniye walaysa alayhi wonal no fayimu albayatu waludogol e anniye hande kadi fi baqiyati ko hedditi kon e balɗe suuma e hedditiɗɗen wa yatimmu siyama o timminira korka kam bi mana o hoora ha o hunto ila layli jemma jemma on noon ko wurubi shamsi ko mutugol nangen ko noon sunna on indikiri wa mina sunnati no jeeya e sunnaji suuma e ta'jilul fitri yawnugol huntagol ngol ɓaawo nange muti na jooɗagol inna ko ha on tigi accita yiide leyɓi ɓanndu mum ɗin wa ta'khiru suhuri e nettingol sullagol wa haythu tabata shahru e nokku kala ka lewru ndun tabiti e ndu yi'ama qabla al fajri ko adi feerugol fajiri wajaba haray waɗɗike as-sawmu horugol madama en andi lewru ndun dariki adi fajiri feerude haray no waɗɗi en horugol janngo fa illam yasbutu si tabitali illa ba'da al fajri sona ɓaawo fajiri mana ko ɓaawo en fotti ka juulide juulugol subaka yeeta ɗen ton wajaba haray no waɗɗi al imsaku jogitagol tun ñallal ngal wala budda feere wala non min qada dhalika al yawm e yoɓoygol ngal ɗo ñallal madama an niyaka law ɗum ɗon kadi ko ɓe ɗo wi'i wanniyatu anniye on qabla thubuti shari ko adi lewru ndun tabutude batilatun ko mere anniyo sindu ari awa sindu arali awa hatta lawnawa hay say so on tigi annike qabla ru'yati ko adi ndu yi'ede thumma asbaha refti weeti lam yakul o ñamali wa lam yashrub o yarali thumma tabayyana law refti ɓanganamo e nder ñallal ngal anna dalika al yawma wonde ngal ɗo ñallal de mi ramadana ko jeeyaɗo e suuma yo wara lam jusi yonantamo par ce que ko goonga o annike si o waali kono o anni e hoore sikke hari o annda lewru ari na fere makan si o annike lewru arali o yumsiku o accitay anil akli ñamugol wa shurbe e yargol fihi e ngal ñallal li hurmati shari sabu teddungal kon e lewru ndu kono wa yaqdi haray o yoɓoya ñallal ngal wala yusamu o horata kadi yawmo shakki ñalande sikke li yahtata bihi fi wata o yaaɓir ɗum fi wata o torompir ɗum min ramadana immorde e lewru suumayenu en faami ka ay la yajuzu mayn ka tafsir la yajizi yonantama wala yajuzu dagota ko go siyam yanugol e korka kan ala hada nahwi e dow o alhaal ɗo taraddud niya haray mo rutituti no anni e on bayno amrayn hakkunde piiji ɗiɗi on faami wa yajuzu no dago siyamuhu horgol makko li tatawwi wonande nafila wannadiri e korka fodore ida swadafa si hawrondiri wa yustahabbu hino yiɗa al imsaku jogitagol fi awwali ka arande ñallal liyatahaqqaqa nasu fi ha yimɓe ɓen felluto aru yata yiyegol lewru ndu fa inirtafa annahar si woni ha ñallal ngal ɓantike walam tazhar feeñaali ru'yatun yiwgol aftara nasu yimɓe ɓen taƴa wala yiftiru haray ɓe wala yiftiru taƴata man dara'ahu ɓay'un ommo turre fooli illa an yo alija si wona hara o luukiti o eti hurujahu yaltugol turre nden ɓay ko kanko lookiti aray on ɗon fa alayhi alqada ino fawimo yoɓutugol nanda siɗen faamude wala yuftiru o taƴatama ni talama on hoyɗitiɗo ñalorma suuma e hoyɗa no yiide debbo ma hoyɗa no yiide gorko wala man hitajama o na on hombitiɗo watuko raw no aña noon alhijamatu hombita gongol lil maridi wonande nawnare khifata tagrir kulol wota ɗum ɗon hodumo ha o lo'a amin shuruti sihhati sawm no jeeya e sartiji sellinayɗi korkaɗin anniyatu sabiqatu anniye aditiɗon lil fajiri ila ka peeral fajiri sawa on no fota terkana laati ka fardan ko korka farilla aw naflan ka ko nafila wanniyatul wahidatu anniye on alwahidatu wanniyatul wahidatu anniye goto kafiyatun yoni
fi kulli sawmin kala korka yajibu tawka hina waɗɗi tatabu'uhu jokkindirgol makka ka siyami ramadana wono horugol lewru sumaye wa siyami kafarati zihari e korka e kafara wonande nandinɗo ɓeygu mum wal qatili e kafara wargo wan nadari e fodore rawn tigi no fodi balɗe ɗiɗi ma tati alladi ɗum awjabahul mukallaf ko hellifa ɗon waɗɗini ala nafsi e hoore makko ɗum ɗo fof so anni kende wotere hara yo nayyi wa amma siyamul masrudu amma korka taƴidirteka wal yawmul muayyan e ñalande toɗɗinde wotere fala buddara e feere ala min attabyiti immorde e waalo dagol fi anni yon kulla laylatin kala jemma wa min shuruti sihhati sawm no jeeya e kadi e sartiji sellinayɗi korka annaga u laaɓugol pos min damel hayde immorde ƴiƴƴam fiilaye wonni faasi e ɓesugo fa in qata'a si taƴi damol hayde ƴiƴƴam fiilayeɗa wonni faasi e ɓesugo ngo qabla al fajiri ko adi julde subaka nden wala bi lahzatin hay tawi ko leppango yitere hara ko segondaji wajaba alayha haray waɗɗike hoore on sonnaji ɗon sawma dalika al yawm horgol ngal ɗo ñalla watteɗo noon hakkille musidɓe julɓe ko jelo e bandiraɓe waloto no yiide ella walara noon ha weta bimbita ɗum laaɓino tumbere jemma ɓe fina bimbi ɓe tawa acciti ɓe sikka ko joni acciti tawa jaka haraka ɗum acciti hadi korka waɗɗinoke ɓe ñama ngal ñallatta ko ngal ɓe duwano horude wo haray waɗɗike mo horugol wala lam taftasil hay so lotaki illa bada al fajiri sona tuma fajiri fiiri o fiɓay anniya on o hoora wato aɗu niya haray noon so looti ko fillitoto anniya on idan qata attatabu si jokkidirgol ngol taƴirimo bil maradi sabu nawnare wal haydi e fiila e wonni fasi e ɓesugo o shabihi dalika ko nantatay ɗum ma ñamugol fi voyage haray ila kaw fuɗɗitoto ɗon o renu belay anniye hamin suruti sihhati sawm no jeeya e sartiji sellinayɗi korka e al aqlu jogagol hakkil to man la aqla law kala mo mara hakkil kalma jununi wono feetuɗo wal mowma e faɗɗaɗo alayhi e hoorimo la yasuhu sellatamin e oɗo assawmu korka fi tilkal haalata e nder on alhaali ɗon wa yajibu no waɗɗi alal majnuni e dow feetuɗo ida aada ilay si arti e makko aqlu haqqille makko ɗen walaw ba'da sinin hayso ko ɓaawa duuɓi kathiratin ɗuuɗuɗi haray no waɗɗi mon yaqdiyande o yoɓata ma fataw kala ko futorimo min sawmi immorde e korka fi haali jununi e nder alhaali kaw feetuno ɓe torki Allah yo Allah danden bonirede haqqille e nder gurdam men ɗan hayyere segonde goto ko mislu ko sifa mum kadi ni akadi almuhuma alayhi on faɗɗaɗo kadi ida a faqa si o ɗiwti o yoɓoyay ngal ñallal ɗon wa min shuruti sihhati sawm no jeeya sartiji sellinayɗi korka tarkul jima'i accugol rendugol e ɓeygu mum few wal akle e ñamugol washurbi e yarugol wa man fa'ala kala huwuɗo e ɗiɗo fi nahari ramadana e nder ñalorma lewru sumaye min dalika e ɗiɗo mo ta'ammidan hara o tiwi min gayri ta'wilin wiɗen ko alda e wattugol yiili e mum hara ko welsindare makko ɓaribin ɓattinde wala jahalin wona majjede bi mana wona faljere te o pas waɗa gotel e ɗiɗo tati falayno faymal qada o yoɓugol ngal ñallal wal kafaratu e pi e waɗgol kafara kadi wal kafaratu kafara on fi dalika e ɗum fi dalika e ɗiɗo kulliɗi fof it'amu sittina miskinan ko ñammingol miskinaɓe 60 ñammingol ngol muddan ko mudore li kulli miskinin wonande kala miskinajo goto mudore bi muddin nabi hara ko mudore annabajo sallallahu alaihi wasallam wa afdal ko ɗum ɓuri moƴƴude wala o nawdanmo kadi an yo kaffira nde waɗirta kafara bi ittiqi ragabati rinɗingol jiyaɗo mu'minatin kom ɗinɗo simo mari o bi siyami ma horgol shahrayni lebbi ɗiɗi mutatabi ayni jokkodirɗi wama wasala e kala ko jokkodiri min gayri kala ko jogodiri kala ko yottoyi ka reedu wama wasala kala ko yottoyi ka reedu min gayri fami haranaka hunduko rewi ilal halqi yaari ka dande feƴƴi ka reedu min udunin hara ko yalla ka noppi aw anfin ma ka kene aw nahwi dhalika walaw kana silatke bahuran ko curkini fala yarayno fayma qada yoɓgol ngal ñallal faqat pet kafara la wa mislu sifamum albalgamul mumkinu ko ɗum woni moɗugol nduggu newotongu tarhuhu albalgamu moɗugol wa mislu ko sifamum albalgamu kartal mumkinu newotongal tarhuhu tuttugol ngal on tigi moɗangal kayno newi no few nde hartere nde hartiɗa ɗo ya tuttude moɗa kono noon haray a yoɓay ɗon kadi ñallal ngal wal galibu e ko ɗuuɗi moƴƴamidal madmadati feƴƴintingol ka wuyɓagol wa siwake ka gosagol wuufa ndiyam buy kusukusunno e wuyɓagol gosagol ha ɗan feƴƴora
on ɗon kadi o yoɓay ñallal. wa kullama wasala kala ko hewto ilal ma'idati faade ka fulkuru walaw bil hukunati al mai'ati hay so tawi woni ko piiji selbuɗi wiɗen walaw bil hukunati hay so tawi woni ko lekki waɗirteki ka duburi ko ɗum wiyete hukuna al mai'ati selbuki so tawi ki naadirama ka duburi ki feƴƴoyi wa kada haray on tigi yoɓay ngal ñallal ɗon kadi wa kada ko ono noon kadi man akala on ñamuɗo ba'da shakkihi ɓaawo sikkitagol makko fil fajiri subaka heewi o sikkito ene hara ka hunte ka sulleteɗo leeri yoni kayonaali o ñaama laysa alayhi haray fawakimo fi jami'i dalika e dendanangal kullihi ɗiɗo fof illa alqada sowona yoɓugol ñallal gootal wala yaljimu waɗɗata komo alqada o yoɓugol fi galibin ko ɓuri ɗuɗude kon on acce hakke ko appel lamdotoɓe wonno ko noddi wiɗen laysa alayhi won yiltoɗe gokkum wonaali no fawimo fi jami'i dalika e ɗiɗo kullihi ɗi fof illa alqada sowona yoɓugol ñallal gootal ngal simple on faami kaffara ala wala yalzimuhu waɗɗotakomo kadi alqada o yoɓugol fi galibin min dubabin e nder ko coongil fuulimo ngil waɗa karapo ngil naata ka hunduko makko aw gobari tariqin ma nduggu laawol poussiére ni yawgol e laawol bombe surtout laawi men ɗi lagine ɗo fewndo ɗo hiɗen anndi aw daqiqin e ma ɗum condi ni poussiére condi aw kayli jibsin ma etowo ko wondi e nduggu kadi kala ko tawata no mari nduggu lisfanihi wonande gollowo ɗum ɗo on wala fi hukunatihi hara wona fi reenugol muɗum bi ma'ana haray ɗum ɗo fof min ihlilin wiɗen wo aw kayli jibsin ma etowo condi lisanihi wonande gollowo on e mayri wala fi hukunatin yoɓugol fawaki kadi e compriméje ma lekkele naadiraɗe ɗen ka duburi min ihlilin e immorde e kadi ko waɗira yeeso kadi hella yeeso andi no woodi lekkele ɗe so naɓɓe waɗirta yeeso wala fi duhunin wona kala nebban kadi jaifatin yoruɗan ko on tigi wuji ka ɓandu muɗum ɗum ɗo fof muɗum hara yoɓugol ala wa juusu no dagano l'histoire mi horɗon a siwa ko gosagol fi jami'i nahari e nder dendanangal ñallal makko ngal wal madamada to wuyɓagol mo mari droit e mum lil atas wonande ɗon ka kan si teɗirimo himo wawi wuyɓade fi awa ɓuɓɓingol hunduko kon e toni ɗin seeɗa ko dande nde woni ɓuɓɓintake yette baaɓe wal isbahu e wetudugol bil janabati wondude e janaba wal hamilu e reedujo ida khafat so huuli alama fi batini ha kon ka reedu makko tamayo aftarat oɗo kadi hino wawi ñamude walam tut'im e o ñamminoyta e o ñamminta bi mana o taƴay o ñamminta miskinaɓe fi muɗum ko yo accu ha so jibini o yoɓa legoy ko ɗum o ñamminta wagadi qiila gom ɗi wi'ama kadi supto imamo wawi ñamminde wacca ɗo yoɓugol kono ko ɓuri konko o ñamminta wal murdi muyninowo ida khafat so hulani ala walidiha e dow ɓiɗɗo makko on walam tajid o heɓali man tasta'jiruhu lahu on mo no luwanamo bobo makko moyninanamo aw lam yaqbal ma bobo o jaɓali gayraha muynugol goɗɗo go koyna makko aftarat o ñaami wat amat oɗo o ñamminay wa kadalika kamɓe ɓe maaki ka deftere asma'i wo oɗo haray o ñamminay miskinaɓe mo wawi accude ɗum horugol o ñammina o ñamirɗo saabu boobo muyninteɗo en ndi ko selon ɓeɗo koko asma wiya woni ko maaki ɗum wo kadalika ni kadi a cheikhul haram mawɗo nayejo o yettimo wo oɗo kadi ñamminay ida aftara so tawi woni o ñaami so huntike wa misluhu sifa makko fof kadi man farrata kala welsindinoɗo fi qada'i ramadan yoɓugol lewru suumaye hatta dakhala alayhi ramadan ha suumaye naatiti e hoore makko akhara goɗɗo go wal it'amu ñammingol ngol fi hada kulli e nder ɗiɗo fof muddun ko modore an kulli yawmin kala ñallal yaɓadihi ngal o yoɓi on andi ñammingol ngol ko fanda ɗo wona wasare ko ñammingol to ko on tigi hooray o ñammina kadi mudore wotere o ɓeyɗo ñamirɗo saabu bobo makko muynowo e oɗo jooɗiɗo welsidi fi yoɓugol o e suumaye ha suumaye tawimo ɓeɗo fo yoɓa e ñallal ngal wondude e ñammingol amma ñamirɗo saabu bobo wonɗon ka reedu wo on ɗon haray o yoɓa e ñallal ngal kono kanko o ñamminta nda son faami e an kulliyam kala ñallade yagadi hinde o yoɓi ɗum waystahabu no yiɗana lis fa'imi horuɗon
kaf lisani jogitagol ɗengal mo kangal moƴƴa wa ta'jilu e yawnugol gada yoɓgol ma fihi zimmati kala koni ka dande makko mina sawmi morde korka wata tabuhu e jokkindirgol yoɓugol korka kan ɗum kadi hino yiɗa wona noon farilla o istabu hino yiɗa sawmo yawmi arafa horgol ñalande arafa li gayri haji hara wona hajjiyankoɓe ɓen ɗon no harmani ɓe ma no aña o sawmo ashara adil hijjati e horugol balɗe sappo arande ɗen ka donki wal muharram e ka jombente wa rajab wo e ka leeru wiyetendu rajab ko ɓeɗo kadi addi fi horugol sappo arano ka rajibi wa shabana e ka sabburu sumaye wa salatati ayamin e horugol balɗe tati min kulli sharin e kala lewru ɓe mana sappo e tati e sappo e nayyi sappo e joyi wa kariha malik imam malik noon kañum hino añi an takuna wonde laatoto albida ko suɓugol ñalɗiraneɗi ɗin li firarihi weddorgol ɗin ɗon tun hara ko suɓugol ɗi sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyi ɗimi kontiɗa tun wo kanko mo añi ɗum wo ko ya heɓu tum balɗe tati kanko hoorade e nder lewru ndu mi natta hadidi immorde e eɓɓugol wa kada ko wano ni kadi kariha imam maliki o añiri siyama horgol sittatin jeego min shawwalin immorde e juldande jeego juldande wo kanko mo añi makhafata kulol an yulhiqa hal jahilu fi wata majjiyankejo kilasuɗe ɓi ramadana e suumaye bi mana wata o hittin fi majji ha o kolidira ɗe lewru suumaye wasi kanje kadi ko ɗe farilla imam malik kanko himo añi ɗum ɗo ka madhabu makko wa yukrahu hino aña dawɓul milhi mettugol lamɗa ndara ko defi kon si sukkar yonima lamɗa li saim wonande horu ɗon kono noon ko wonande paykun marɗo ko wonande mo mara paykun kono daranamo hara kadi ko mettugol ka hoore ɗengal anda welima welali tutta nayo muɗum fa in faala dalika so huwi ɗum wa majjahu o tutti walam yasil hara yottaki ila halqihi ka dande makko minhu e ko metti kon shay'un hay e hunde fala shay alayhi ɓeɗa hunde fawakimo an kaasi feƴƴi en andi ara e goɗɗum no fawimo kono ko yoɓugol ñallal ngal wona kafara en faami wadde matul jima e dendanangal adiɗi dewgal ɗin nun nagol e ko nandi ko tawi ɗum e mawlidirgol e fijudugol makruhatun ko añaɗum lissoy mo nande horɗon kalqubulati wano noon no ndirgol wal jassati e mawlidirgol wan nasari e darugol almustadami duumina gita ɗen wal mulaabati e fijugol in ulimati salama si andama kisiye daɗete min dalka immorde eɗen ndego ara ko so en andigoy en hisay ko ɗon inna hino aña amma wa illa so wona ɗum so tawi en hoolaki daɗugol haray haruma alayhi no harmi e horu ɗum furay dalika ɗum lakinnahu sukoni tun kanko inna amda min dalika so tawi o yaltini madiyu e nder ɗum ndihal ko ɗum woni yaltaygal kalka faale faala yaray no fawimo alkada o yoɓugol ñallal ngal fagat pet so fijidi e ɓeygo makko ha kal ndihal yalti o waɗata kafara kono o yoɓay ñallal ngal nda son faami wayin amna so yaltinimani yo kan fi kala ɓe yidal fa alay yarayno fawimo alqada o yoɓugol wal kafara te waɗugol kafara on faami wa qiyamu ramadana o daragol lewru suuma e juula waɗa qiyamu layli mustahabbun ko yiɗa ɗum murakhabun fi lerɗina ɗum fi mum kadi kurasa fi mum wo sabu no qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah on maake man qama ramadana kala dariɗo lewru suuma e hoori imanan hara ko gomɗinal o warri wahtisaban e tañƴinagol baraji ɗin ka Allah wona yingo wona nani hofira lahu hara yafante mo mata gaddama kala ko ardini min dambi morde bakkatuji makko ɗin haray wa istahabu wo kono hino yiɗa linfiradu bihi weddudugol e qiyamul layli on ka suudu wo hara ko on tigi tum weddudi e mum juuli to wona yo arka juulide kasma wiya ɗo kama dabi imam maliki ɗo kamɓe ko ɗum ɓe wi wo noon sarti ɗon kadi illam to actel so tawi woni ɓolɗinta almasajidi juuliɗe ɗen so tawi kala juuli ka suudu haray juuliɗe ɗen wonata ella ɗe sokotako wo haray ella ala si tawi noon fof kadi waɗi ɗum juulude nden sokike wo haray ɗum ɗon ko ella wallahu alam ko Allah tabaraka wa taala andi musidɓe julɓe haray ko ɗo woni ko deftere meɗen nden woni ko lanni asmawiya musidɓe julɓe haray en torike Allah tabaraka wa taala yo jaɓan en jangin on e rewtagol ngol e jentagol ngol o yoɓira jannatul firdausil ala haray nomi addiri noon adresse ji ɗin ka arande ka fuɗɗode e ka hakkude ka nder jangin ton miɗo fillitoɗi wonande faalaɗo lamfal jutude ma faalaɗo landitade yanñane ɓuri ni ma faalaɗo landitade ba hara ko o jangi kon ka defte hadise to hara goɗɗi ɗin no lutodiri e ɗum ɗo ko honno noon o warrata hara hino contact ji ɗin 657 60
5309 628 60 5309 631 60 5309 664 60 5309 ka sotel gi même numéro ka email ko abdoullayekalla@gmail.com haray ko ɗum ɗo humpondirten hella ka internet haray mi ɗo tori jama on du'a kala parjileji ko waɗi toon ɓe toranolan Allah yaafuye kala ko nanini e ko famini mi ɗo tori jama on yo du'anolan yo Allah waɗanan joddi aljanna aduna e lahara haray fandunde anden koye dendanangal musidɓe an julɓe nanay ɓe haala an kan koye goto kala janngu ka woniri ko alda e ɓittagol ko alda e sonja ko ittangol jama on ganto wiigol miɗo faala janngude kono ala ko jannala ma tan ala ko ittugol ngon ɗon ganto e fasilitangol jama on bere kon tigi wawi kon e yiɗugol yowno jannowo no wuri wona jannowo hino maayi yomi jannumo mi yiidimo mi andidiri mi janna mo yi'alilan ha hande mo mi andidira e muɗum ha hande ko ɗoni hadafu an on mi torki Allah ballal yo Allah wallan mi resisa e hoore mum waɗanan kadi joddi aljanna aduna e laha ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين